Majko, ove igrice nikakve već. Burat, ja u grad igram neku igricu. Kontam kući. Majko, ljudi smaraju, zovu kad ne trebaju. Evo. Te baviš prekim satnim igricama, naći nešto što će te zanimati u životu i što će te promijeniti. Nisu igrice nešto, už vječno sjediti u kući i hodet po gradu, igrati igrice. Umjesto da nešto promijeniš na tebi. Ajde, probat ću nešto naći. Sada mu pošaljem poruku. Čalugra da vidim. Pa da vidimo nešto da pronađemo. Šta ćemo raditi umjesto igrica. Evo ga opet zove taman. Aj sad ću ti poslati jedan video na Messengeru pa da vidiš. Možda se to svidio i to se naskoro otvorilo u našem gradu, taj park. Pa šta znaš, možda počneš, možda zamijeniš to sa igricama. Fakt nije ono nešto i stalno sjediš u kući, igraš igrice i ideš van igrice. Počni više živjeti, nije to nešto što ćeš vječno raditi. Pronađi neku svijet animaciju. Aj dobro. Kako ću ja šta? Ja sam mršav, bog. Nema me 30 kila s vrećom brašna. Ajde, bit će o to. Evo, majko, pa nije ovo loše. O kako ću ja ovo, ako uradim, ja sebi i ruke i noge polomiti. Ajde, probat ću. Iako mislim da neće baš previše se namršev za toga i nejačak. A i on kad ne treba zove, a kad treba, evo opet. Nema to veze, burat, ti ako hoćeš nešto da radiš, sve na tebi. Tvoje je vrijeme, a vrijeme prolazi, a ti si pilot u tom vremenu. Ti voziš to vrijeme. Nemoj sjeti džabe u kući trošiti vrijeme, nećeš vječno tako. Nije bitno koliko si sad slab, jednog dana ćeš biti možda jači, možda najbolji, nikad ne znaš. Sve je do tebe. Koliko ti je jaka volja, volja je formula. Ajde pa, sad ću ti poslati to i odstavno parka, vidim kako šta. Aj dobro, okej. Evo, krenuo sam. Da. Poslao mi neki video. Našeg lika, kako hoće. Ajde proba. Šta znaš, možda i uspije. Probam i te su tako. Jedan. A hajde probat ćemo još jedan. Kako ono je treba ovako ili ovako. Hajde probat ćemo ovako. Treba još jedan bar. Jedan. Jedan. Pa hajde dobro. Može proći. Vam kažem, sve me živo boli. Ajde, poslat ću mu poruku da me nazove. Burac, te me nazovi. Sve me živo boli. Je li to okej ili ne? Evo ga zove. Dobro, Burac, poći se normalno, moraš imati te upović šića, to je sve što, to svaki dobije, ne bre ništa, nije ništa opasno ili nešto šta ja znam. Sad moraš još
više raditi, mogu da prođe te upal mišića i to normalno se može raditi. Konstaje da ti svaki novi trening, nove upal ćeš dobivati, nije to ništa strašno. Bez bola nema napretka. A ti si tu da promijeniš, niko drugi neće moći. Yeah. The wake up. Listen, here, fuck, boy. I'm the new guy on a block now. Say you from the school of hard knocks, boy, you dropped out. I don't see the credentials, I don't see the potential. Every night I'm in my room with a pad and a pencil. Said no to the fuck shit. These days, who knows what trust is? I'm just trying to make moves and get up quick. And you know that we are nothing to be fucked with. Man, I just want $1 million, I just want $1 billion. I just want to be in a room full of Brazilians. I just want to travel overseas, going crazy over me, getting high, eating pizza with Sicilians. And I don't care what you say, I'ma be on top like the toupee. I'm a skirt in a coupe. Oops, I mean a coupe though. Fuck you motherfuckers in a loophole. I'll get my money fast, homie, you slow. And I take fatties and you take little ones. And you talking shit, what's a tank to a